bojim, ne. Pav se bojim, ampak nimam kaj zgrešiti. To debel hruško ali pa jabolk. Nimam kaj zgrešiti. Štango pa že težko, nam preletim. Tako da, ja nič, ne. Grem, ne. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Spoštovane gledalke in gledalci, smo na Žirovskem vrhu, kjer se je zgodila spektakularna tekma. Kako se vam je zdelo, gospod tekmovalec, vi ste dosegli katero mesto? Zebe me. Jaz sem vas vprašala, kako se vam je zdelo, a je bilo v redu? Ja, v redu, ne, v redu, ja, zelo v redu. Kaj pa proga, je bila v redu pripravljena, so se organizatorji potrudili? Proga, fantastično pomečkana. Super, kako pa vlečnica, nova 8-seda, veste, je tukaj na Žirovskem vrhu, kakšna se vam je zdela? Je bila dovolj udobna, zici ogrevani? Ja, leder zici, modre barve, ogrevani, kaj ne rečem, luksus, komfort, res, za ta denar dobiš vse, se pravi na Žirovskem vrhu, ni da ni. Lepo pozdravljeni, še enkrat se oglašamo v živo iz Žirovskega vrha. Tokrat vam prikazujemo, kakšen znamenit ratrak imajo tukaj na Žirovskem vrhu. Pa si pogledajte, kako teptajo sneg, nekaj neverjetnega, kako so se znašli. Združeno sodobna tehnologija z kmečko logiko. Oppan Gangnam Style. To je bilo vse iz Žirovskega vrha, lepo vas pozdravljamo in pridite nas kdaj pogledat.